Thokozani bantwana bethongo, thokozani bantwana bedlozi, siyabingelela kunina nonke ogogo omkhulu, amathwasana zonke indlondlo siyazithoba phambi kwenu emakhosini amakhulu. Namhlanje ke ingane zakwethu ngifisa ukuthi sikhulume ngokukhula koku-understanda umoya osuvusiwe kuwena. Now kunezinto eziningi esengizidiscavile ngokuthwasisa nangokubona abantu bekhula edlozini, even nezinto engizi-experiencile mina ngingena ethongweni, ngihamba ngiye ephahlweni, ngibuye ophahlweni, ngiqala ngisebenza umsebenzi wesigodlo kuze kufikele lesi sikhathi engikusona. Uma nithanda noma uma nibheka indlela ekwenzeka ngayo, ukuthi we try by all means ukuthi sigcina sithola i-information ezonilekelela eninikeza i-direction ukuya phambili ukuze nikwazi ukufinyelela la kufanele nifinyelele khona ngomsebenzi wethongo enembathiswe wona izidalwa zasemakhaya. Namhlanje ngizokhuluma namathwasa, namhlanje ngizokhuluma nomuntu oqalayo, nomuntu osanda kuphuma ophahlweni, nomuntu okwi-process yophehlo osekufanele aphothule noma osephothulile futhi obona kunama-challenges endleleni yakhe. So-ke ingane zakwethu-ke bantwana bethongo, ama-challenges ezinto zasesigodlweni ayohlezi ekhona, akuyona into eyophela manje futhi akuyona into esizovedane sisheshe si-adapt to this new lifestyle, to this new way of living, to this new way of understanding as well. So-ke ingane zakwethu siqala lana-ke la siqala khona. Idlozi ngike ngithi mina libuya la wena uya khona. Idlozi ithongo akulona elihamba nawe kodwa wena osuke ulihlangabeza la khona wena uya khona. Ngamanye amazwi idlozi lisuke seliphelelisile umsebenzi walo ngalendlela yokuthi ngekhathi likukhetha phakathi kwabantu abaningi liyithongo elisuke lifuna ukukuphakamisa likuphi isiphiwo sokusebenza, sokulapha abantu, sokuprofetha, sokuhlola, sokubhula, isiphiwo sokubuyisa amathongo, sokuxhumanisa abantu abaphilayo nabangasekho. Now pressure la ivela khona, uyaphuma ophahlweni, mawuphuma ephahlweni izinto azenzeki, uyaphuma ophahlweni izinto aziphakami, uyaphuma ophahlweni awukwazi ukuhlola, awukwazi ukubhula, awukwazi ukwelapha, hlampe futhi ne-relationship yakho nogobela ihambe yagcina isilimala. Uthe mayilimala le relationship kwakhona okuningi okubone ngazuthi kuba ukulahlekelwa kuwena. So we have to first understand ukuthi i-principle ithi ugobela umuntu, nawe ngokunjalo umuntu, okusho ukuthi amaphutha ayohlezi ekhona uma udila nomuntu onjengawe. Ukuthi ugobela ugcine ningavumelani ngezinto eziningi, ugcina ugobela sekuvukela ngezithupha, ugcina usubona nawe ukuthi lento engiyenzayo angisazi noma fanele ngiyenze noma ngayenza right noma ngiyenzanga right. Now asiqaleni ngokomsebenzi wesigodlo. Umsebenzi wesigodlo ingane zakwethu, umsebenzi wesigodlo ukuthi kuvula isigodlo sisebenze, silapha abantu, sihlole, senze zonke lezo zinto. Imoya uma iphakanyiswa esigodlweni iyaphakanyiswa, ibeke le moya isilinda ukuthi wena ufinyelele kuyiqondeni nasekuyi-understandeni. Awukwazi ke ngane zakwethu ukudiphendela kugobela nezinkambi ugobela kunikeze zona kuphela, kodwa kuyafunakala ukuthi ube nesimo sokuthi ufune ukutapha into the information that is available. Ngikhuluma nawe ke njengamanje ola kulolu hlelo lengwemabalabala TV ofuna ukuthi uqonde ukuthi ngiphumile emkhulu kodwa angihloli, ngiphumile emkhulu kodwa ngana nokuthi makuthiwa ngiyaqala ngilapha umuntu ngiyomlapha kanjani, ingane ngiyoyichatha kanjani, angazi lutho. So ngenza kanjani ke emkhulu ukuthi ngiyifamiliarize nezinto ngoba ugobela unginikezile ibhuku, ugobela ungikhiphile, ugobela siqedile naye, but ngiyabona ukuthi angifinyeleli la kufanele ngifinyelele khona. First of all, umsebenzi wedlozi awuzakhi, umsebenzi wedlozi wakhiwa ngempande. Angisasho-ke le mkhuba-ke yokuthi abantu babe nezigubhu, yokuthi abantu babe namadonsa nazo zonke lezo zinto, kodwa impande
esebenzayo, impande ezokudonsela abantu ukuthi bakulandele, abantu bakwethembe, abantu bakwazi ukukhipha imali emaphaketheni abo bakunikeze with the hope and the trust yokuthi wena uzoba lapha. So leyo nto idinga ukuthi first of all ube ne-information relevant, ube ne-information correct, ube ne-information othi uma uyikhipha kubantu uyikhiphe uzethemba nawe ngale information onayo, ukuze abantu bakhona ukukutrusta ngomlomo owukhulumayo, ube yigagu lokukhuluma. Athi omunye mkhulu, ayi mina ngikwazi ukukhuluma mina. Nganza kwethu ngizoqala nje ngikuchaze lokho. If ungakwazi ukukhuluma awukho emsebenzini wedlozi. Awukho esimeni esi-right. You have to learn to open up. You have to learn to talk to people. You have to learn to be vocal, because akekho umuntu obrana umsebenzi wedlozi ethule. I remember thina sikhule umkhulu akaphume nje kugcwele amabhentshi ekhaya abantu behlezi bezolashwa, akayincokolele nawo wonke umuntu osegcekeni kuyohlekwa kube mnandi, kokunye esha ama-jokes eseswazi, uyabona. And then you ask yourself ukuthi lo muntu uyithatha le energy engaka. You always have inhliziyo yabantu. You always have something to say. You cannot have something to say, because umuntu mayeze kuwena usuke enenkinga eziningi, usuke ethwele kakhulu, and udinga confidence from umuntu omelaphayo ukuze agoduke athi noma ngabe kuthiwa angasindi kodwa lo muntu ngine-sure ukuthi uyena ozongisiza, uyena umuntu ozongelapha. Ngike ngaba nenkinga, ngihamba ngiyohlola kubantu, ngathola ukuthi yena umuntu uyangihlolela agcine engashayanga la ngifuna ashaye khona, mengashayanga la ngifuna ashaye khona veza okunye, mekuveza lokho futhi angitshela ukuthi angiyakwazi ukungisiza. Izinto ezikhona lezo. Kodwa uma umuntu ungakwazi ukumsiza, yalele la izosizakala khona. Ungathi umuntu hamba uzobona, hamba ithongo liyokutshena, hamba uyophahla izinto ezolunga. Ayikho into enjalo nganza kwethu. Break yourself, study, learn. Umuntu ungcono umtshene ukuthi inkinga yakhe angakazi ukuthi ngizoyisolva kanjani, kodwa ngizoyibuza. Uyabona? Because isibonakele, ngizoyibuza. Hamba uyofuna, hamba zinikele, because this is your learning period. This is your time to learn how to work nabantu, how to work izinto zibe lula futhi ngalendlela ukuthi umuntu uphuma ethwele something esandleni, enethemba, enokuvuleleka ngezinto ezenzakala nezinto ezimchallengeayo ngaleso sikhathi. Ukuhlola nganza kwethu angeke kube khona umuntu ozofika azokhuluma nawe. There is no miracle ekuhloleni. Ukuhlola is an instant. Yinto when you start learning and knowing how your spirit works, your spirit will tell you things, your spirit will open up, and then once uyidevelopa le character yokuwazi ukuthi umoya mawuthi usuke uthini, umoya mokutshengisa kanje usuke ukuvezela kanjani. Abanye baphupha the day before kuthiwa kuza umuntu kusasa, lo muntu umnikeza 1 no 2 no 3. Izinto ithongo elisebenza ngazo, because ithongo nganza ukuthi alikwazi ukufika njalo lizokhuluma nawe. Don't ungalokho esilindela lento ukuthi ithongo liyohleze likhuluma. Ithongo likhuluma ngama feelings, ithongo likhuluma ngezenzo, ithongo likhuluma nangabantu abadlulayo, whether ureceive i-WhatsApp message, whether ungene ku-YouTube wathola i-message, whether ungene ku-Facebook wathola into ezokulekelela kuleyo nkinga onayo. Understand ukuthi ithongo lakho lizama ukuconnecta nawe ngayo yonke indlela nangawo wonke ama-streams are-available. Isithunywa nganza kwethu asithi nje uqeda usuphothulile isithunywa sasiphakeme. There is no such thing. Sithatha isikhathi, you mature yourself uku-understanda nokuzwa izinto zikamoya. Once usuqala ukwazi ukutapha in to the spirit, meditate a lot, pray a lot, cela edlozini, phahla kakhulu kunaqala, wenzela ukuthi ukwazi ukufinyelela ekutheni uli-understand ithongo nendlela elifuna ukuthi usebenze ngayo. So lama challenges esiba nawo, don't doubt yourself. Toqala ebalekile, have confidence.
phuma ekuseni uhambe esigodlweni uthi namhlanje kuzolapha umuntu, zimotivate, have self motivation. Akuyona into ugobela azokunikeza leyo. Thina singakwakhela umsebenzi esiwukhanda abantu bangene nga-2 nga-3 ngosuku, nga-4 ugcina usunebhentshi. Musani ukujaha amabhentshi ngani zakwethu, musani ukujaha ukulapha abantu abawu-20 ngosuku. Leyo nto akuyona yakho. Okwamanje wena usangena kulesi simo sokwelapha. You have to learn ukwelapha. Musu ugijima ubuka abantu bekhuluma la ku-YouTube, because abantu bayakhuluma la ku-YouTube, and I'm telling you ukuthi most of abantu asebeze kumina bathi hey khona inyanga engiyitholile ku-YouTube yangilapha kodwa ngiyayibona lento ukuthi ayikho. Why? Siyafranta, sizinyanga siyafranta ngezinto esingazazi, sitshena ukuthi sizozenza zenzeke kanti uthola ukuthi ngeke zenzeke. You understand? So don't compare yourself with abanye abantu. Wena aziwena, uzazi nethongo lakho, uwazi nokuthi ithongo lakho lifunani. So first thing efunakala kuwena, zihloniphe, uhloniphe umsebenzi onikezwe nabantu abadala, because akusiwona wakho, akusiwona wagobela, awukho ngcono futhi kunabanye abantu, kodwa ithongo liyokuphakamisa ngesikhathi sekufanele kuphakame ngaso. Umsebenzi ke ngenza kwethu uma ukhanda wenza ngamakhubalo, uwenzela ukuthi ukwazi ukusebenza, uwenzela ukuthi ukwazi ukubiza abantu, uwenzela ukuthi ukwazi ukugezeka nawe uthandeke kubantu. Abantu fanele bakuthande la ufika khona kubantu, noma abantu befika kuwena, abantu ababe netrust kuwena. Ngenza kwethu isoka umuntu omncane omfana uthi mayekhula ngokwasendulo, ikhehla libuye lithambe yokha lesasihlahla ubuye ugqume yini na, khipha isidina, khipha inkwethe kuwena, ukuze abantu bakwazi ukukuhlafuna, bakwazi ukudla, abantu bakwazi ukuthi bakunambithe, bakuthande, bakukhonze. Because ekugcineni umuntu uyangcola, ekugcineni senza izinto, whether silala nabantu or ungena ocansini nomuntu othandana naye, or uyathakathwa, or ushawa ngesidina, or uvala umsebenzi, zonke lezi zinto zifike zohlala kule nyama ekufanele le nyama iproduce isangoma, iproduce inyanga, iproduce umthandazi. So zokhiye lezi zinto ukuthi ngani zakwethu singahlukani nempande ezosilekelela ekutheni sikwazi ukuconnecta nabantu on a spiritual level. Ngiyaxolisa ngizama ukukhuluma ngisheshe khona le video ingeke ibe yinde kakhulu. Another thing that is very vital ukutheni umsebenzi wedlozi ukwazi ukukhula ukuthi asiyekeni lento engani zakwethu yokuthi sifune ukuba kwi-level esingakafiki kuyona. I-level esingakafiki kuyona, if ungakafiki endaweni, understand ukuthi uyaya khona. Be patient with yourself, be patient nethongo. Yabona lento yokuthi umuntu usephumelele ophahlweni masethi ayi sengivalile kwasigodlo, angisangeni lapho, angisahlangene. Labantu labo awubizelwe bona ubathwasela, ucabanga ukuthi bayolashwa bani? Ngoba bazile ukuzolashwa umakhosi uhlophe. Labo bantu balinde wena, kunemizi, kunezibongo eziphukile namhlanje ezilinde ukuthi wena ube right mentally, spiritually, physically, so that uzokwazi ukuyilapha. So have confidence in yourself in such a way that noma ngabe kuthiwani zazi ukuthi ubani. Zinyanga zangoma asiyekeni ukulapha ematekisini. Hlonipha into yedlozi. Umuntu mayifuna ukusizo lakhe akeze esigodlweni. Asiyekeni lento yokulokho esikhuluma imilingo ematekisini, sikhuluma imilingo kubantu abangayi-understand into esidlula kuyona, kuyobe ngathi siyahlanya. And 2, wakhe igama elibi kubantu bomphakathi, because kwazi ukuthi wena mawungena etekisini ulokhu uchoma ngedlozi lakho, uchoma ukuthi kade usemfuleni wabonani ebusuku uphuphana. Zonke lezo zinto they are irrelevant to ukwelapha kwakho. Humble yourself, stay humble, and then enjoy being ethongweni. Let us enjoy being ethongweni. Let us love what we are doing. And once we love what we are doing, we're not going to feel the pressure. Siphume kokugobela singakwazi ukulapha, sanikezwe imithi mesikwazi ukwenza lezo zinto zo 1 2 3 esazifunda ngekhathi kufika abantu bezolashwa esigodlweni. Thina sikhulele esigodlweni kunemithi, kunendlela kade kulashwa ngayo ekhaya engasafani nalendlela mina engilapha ngayo manje. Isizathu salokho yini na? Ukuthi
ngifinyelele la khona lithi idlozi cha ungenzi kanje enza kanje, ungashoni ngala shona kanje shona ngala. Why? It's because idlozi nalo it can be relevant ngesikhathi esikuso nemimoya ehlukene, cause khumbula ukuthi njengoba abathakathi nabo bekhula, njengoba nathi sishintsha indlela yokulapha nabathakathi bashintsha indlela yokuthakatha. So awukwazi ukulapha ngendlela ekwakulashwa ngayo emandulo. Kubiza ukuthi ugobela wakho uthi a step further than lento akufundise yona. So ke zikhulise wena, funda, connect with people, khuluma nezinyanga, xoxa nezinyanga, musu kulokhu uchomela izinyanga ngedlozi lakho. And then siyeke lo mkhubo okufuna ukuchomela abantu asebehambile indlela ngendlela esenza ngayo manje. I am very young ekulapheni. I am very young even nakwi-age, but I'm telling you now, umuntu owangembatha mdala, umuntu owangembatha uyakwazi ukulapha abantu, umuntu owangembatha uyena obuthwele lo msebenzi, umuntu owangembatha uyena oconnectisa mina namathongo abantu ukuze ngikwazi ukubhula. Then it means ukuthi I am nothing without lo muntu owangembatha. Idlozi ayikho into elingayifuni njenge-pride. Don't have pride. Humble yourself. You can learn from uhlanya. Yabona nje makukhulunywa nge-African spirituality, ufunda ngisho kuhlanya umuntu ozodlula edakiwe akutshena indaba zakho kube ngazuthi ukhuluma ithongo uqobolwalo. Why? Ithongo lizama ukukhonektha ngawe ngawo wonke ama-streams. So wena ngekhathi uyiphakamisa kunabantu abahlulekayo ukuthi bakulekelele noma sebebona ukuthi ungena emgodini. Kanza kwethu asihlonipheni, siqhubeke sithandane. This is part 1. Sizoqhubeka ngikhulume ngiyale wona amathwasa, ngiyale bona ogobela, ngiyale abantu abasanda kufika ephehlweni ukuthi kuhamba kanjani. And then khuzeka mawutshena ukuthi wrong, kwamukela ukuthi wrong and change your attitude and change indlela owenza ngazo izinto, uzobona uzophumelela. uNkulunkulu anibusise idlozi lenembathi.